bol, samoća i tuga, jad i bijeda, osjećaj koji me danima ne puštaju na miru. Noćima ne spavam. Gospo moja, svom ljepotom si me zavela i dušu mi uništila. Čujem u zidovima, podu, ormarima, taj grozan zvuk, zvuk tišine. Tišine, zbog tuge i samoće koju osjećam. Prokleta bila, ta tvoja ljepota koja me usamljenim učinila. Znajući da te nikada neću osjetiti, čekam taj dan. Boris, kaj ima? Kaj daš? Niš, evo, pisao sam neke stvari, znaš. Dobro, ja bio tu u prolazu pa ono, htio nam vratiti da vidim kaj radiš. Smeta mi li? Ne, slobodno uđi. Aj, puno ti hvala. Isuse dragi, kaj je to bilo, čovječe? Kad si ti zadnji put pospremio stan? Kad si zadnji put bio van stana? Prije kojih par dana, tjedan. Ajde, znaš ti kaj? Ajde, zrabi ta put, idemo mi malo van na zrak da si ti dobiš malo. Mogu bi. Ajde. Uzmi ključe. Ajde, ovo. Htio sam te nešto pitat. Kaj? Kaj tebi je u zadnje vrijeme? Pa ti si se skroz zapustio, a ni stan ti nije bog zna kaj. Ajmo please samo na neku drugu temu, ne da mi se pričat o tome, please. A dobro, ako ti to kažeš. Bio sam prije par dana vidio Matiju. Znaš onaj kješ tamo u Ostonu, onaj brbljavi. Da, Matija, sad ga se sjećam. On kaže da bi baš mogli nas troje jedan dan van, nije te dugo vidio. Kaj se mene tiče, mogli bi. Kaj ti kažeš? A mogli bi. Da, skoro sam zaboravio. Bila se prije tjedan dana otvorila izložba u gradu, a znam da ti voliš umjetne slike, galerije, te stvari. Jesi bio možda? Da, bio sam. I dojmovi, mišljenja, mogli bi proći skupa možda? Imam neke obveze, ne znam, možda neki drugi put. Dobro, ako ti to kažeš. A niš, aj, vidimo se, a ti ako budeš ti o onom pričat, mi reci. Može. Dobro, aj vidimo se. Aj bok. Aj, bye.